na kurehera atimia itu mboco na noe. Thirikari nĩ thiĩte na mbere kũmenererio kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa Albert Ojwang harĩ moko-inĩ ma borithi. President Ruto agĩkora haceke kuma kwĩ atongoria mũng'ethanĩro makiuga thirikari nĩ ĩremetwo gũtĩa nginya maathani ma Ngai. Kazi ya serikali ni kulinda mali na maisha ya wananchi. Ũrĩa warĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua nĩ ehoete abithaa a borithi magĩe na ũigĩrĩrĩki na matigetĩkĩre kũhũthĩrwo ũru nĩ anene yao, mĩario ĩrĩa yamũkĩirio nĩ Senator wa Laikipia John Kenyua. DIG Lagat anakuwa protected by Senate, by National Assembly, by Ruto, by everybody. OCS na ni kabila yake ako kwa bao. Constable anaitwa Mugwana ako kwa bao. I want to tell our police officers, don't obey unlawful orders. Don't carry out illegal instructions. Huyo jamaa kwa kuruka wewe ni one touch. Sisi tulidhania maafisa wa usalama kazi yao ni kutulinda. Saa hii Laikipia tuna shida ya mambo ya usalama. Ukienda hapa Matigari watu wanauawa, ukienda Thome watu wanapigwa wanauawa, ilhali serikali ikiongozwa na ambaye tunafikiria angefanya kazi muhimu sana, Deputy IG ambaye anaitwa Eliud Langat. We are saying, Your Excellency the President, Eliud Langat is supposed to be fired kwa sababu yeye ndio ameleta mambo haya ya kuua kijana wetu ambaye tunaita Omondi Kajwang. Hatutakubali sisi, tutakataa leo na hata milele. Na harĩ mĩrogotire ya igoti, Gachagua nĩorĩtie mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya KRA Nderitu Mũrĩithi aregane na wĩtangi wa kĩgĩna kĩa mũingĩ rungu rwa ũrũgamĩrĩri wake, kuona nĩwe mũingĩ ũrĩa ũrotaga. Huyu Soprano anaenda na 100 million every week. Hii ni ile pesa Mũrĩithi amechukua. Sasa wewe Mũrĩithi, si uchukue pesa ijenge barabara, iweke maji. Hawa askari hawajalipwa allowance yao. Lakini kama wewe utachukua kodi, ikuwe diverted, ipatiwe Soprano, Mr. Yesa, yule anaitwa Mr. Moneybags, anasunguka na pesa na magunia akipatia wamama na vijana kuwadanganya. Is it fair? Mwena-inĩ wake Governor wa Laikipia Joshua Irungu nĩagathĩrĩirie wĩra wa Gachagua ũrĩa akoretwo akĩruta, akĩmũtambũra ta njamba ya rũrĩrĩ, na ũguo kũmũria athiĩ akamathe kura mĩena ĩngĩ ya bũrũri na matigĩre gĩcigo kĩa Mount Kenya. Mũrĩithi akĩheo mũkana nĩ kũrĩanĩra na thirikari. Rũrĩrĩ wĩyũmĩrĩrie, twĩ hamwe nawe. Hii mambo ya Laikipia ukiwaona hapa wako nyuma yako. Kwa hivyo hapa Laikipia sisi tunataka kukuambia kwamba wewe enda kule kwingine, enda Coast, enda Ukabani kwa wa cousins, enda kule kwingine. Kuku Laikipia wanakujua kwa sababu leo hii wanalala kwa sababu ya vile ulishagia mambo ya security katika Laikipia County. Kwa hivyo tunakushukuru sana. Wewe tembea kwingine huku tuashie mimi Kenyua na wale wengine tuashie huku machinani, kwa sababu bado tunasikiliza ground. Tunasikiliza ground na tunajua ground inasema nini. Hao watu ya Laikipia West moderator walipenda Gigi Kariuki sana. 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 Lakini siku moja akatoka laini yao 1992. Akawacha kufuata Kibaki, akafuata Moi, akazama. Na alipendwa sana. Aliporudi kwa wananchi wakamrudi. Saa hii Governor Nderitu Mũrĩithi, hao watu ya Laikipia ni wale Kato Neo Katio. Hawa you have not even done a quarter of what Gigi did. Lakini they punished him for not following where their heart is. Katiguo, wacha tufuate wanai. Atongoria aya makũgomanĩte igongona-inĩ rĩa kũhurũkia mũtumia wa Gigi Kariuki ũrĩa warĩ senator wa mbere wa Laikipia.